Podržavamo protest protiv svega što gađa Srbiju u zdravlju. Prvo želim da vam prenesem jedno uzvišeno osjećanje koje sam osjetio dolaskom ovamo. Po prvi put sam u ovom dijelu Šumadije, a mi u Republici Srpskoj zaista nosimo veliku ljubav za Šumadiju, prvenstveno zbog toga što je ovdje upravo na Kolubari i prije toga na Ceru i počela da nastaje Republika Srpska mnogo ranije nego što se i mislilo da će nastati. Upravo tada goneći neprijatelja ka Drini i preko Drine, prvi put posle mnogo vijekova srpska vojnička čizma je kročila na to područje zapadno od Drine i tako ugradila jedan crv koji je ostao da tinja i koji je zahtijevao da nikad druga ili tuđinska vojnička čizma ne bude prisutna sem srpske. Tako da Republici Srpskoj nose u srcu. Hoću odmah na početku da vam kažem da meni Drina teče lijevo, ali ja živim u zapadnoj Srbiji. Tako danas moramo posmatrati Republiku Srpsku, jer ako nju izgubimo, nestaće i Srbija. Danas u srpskim medijima Republike Srpske ima sve manje, ili je nemamo ni malo. Prečutkuju se njena stratišta, guraju se u zaborav njeni junaci poput velikoga malog spomenka Gostića. Upravo u Srbiji utamničeni su njeni politički i vojni oci i poslati od strane izdajnika srpskih u haške kazamate. Jednom Lazar reče, sve što je bilo srpsko došlo je na Kosovo. Danas slobodno možemo reći da sve što je srpsko poslato je u Hag. Djecu nam danas u Srbiji tjeraju i uče da zaboravljaju te slavne heroje, slavne očeve naših otadžbinskih ratova i umjesto da odrastaju na gorskom vijencu učeći se časti i dostojanstvu, oni danas uče o kojekakvim sodomistima i seksualnim razvratnicima i manijacima. Strategiju razvoja omladine predali smo u ruke kojekakvim NATO-fašističkim nevladinim organizacijama, upravo onima zbog kojih su naši očevi ginuli i ostajali obogaljeni. Republika Srpska se prva suprotstavila NATO-fašističkoj sili, njeni sinovi su bili prvi koji su bili mete NATO bombi i prvi koji su bili žrtve NATO-fašističkog projekta takozvanog radikalnog islama. Ali Republika Srpska ne zaboravlja i danas čuva u srcu Kosmet, danas je njena snaga Crna Gora, a danas je njen ponos Cer i Kolubara. Zavetnici su jedina politička organizacija koja je prepoznala potrebu da se digne glas za Republiku Srpsku i već duži niz godina upozorava na neposredne opasnosti koje Republici Srpskoj prijete. Republika Srpska je danas obezglavljena. Kao što sam već i rekao, njeni politički i vojni oci poslati su u haške kazamate gdje bivaju mučki ubijani. Ali otpor srpskog naroda u Republici Srpskog ne jenjava. Ipak, da bi ta borba Republike Srpske u konačnici dala svoj rezultat, iza nje mora da stoji slobodna, jaka i suverena Srbija. Zavetnici su organizacija koja se vodi srpskim nacionalnim interesima i zaštitom duhovnog i kulturnog nasljeđa našeg naroda.
To je jedini mogući kurs koji Srbiju može vratiti na staze stare slave. Srbija mora postati ponovo snažna i nacionalno odgovorna, jer jedino takva može da otrgne Kosmet i Crnu Goru iz kandži NATO pakta, jedino takva može zauzdati autonomaške plaćenike u Vojvodini, jedino takva može pomoći borbu Republike Srpske. Ujedinjenje nije samo naše pravo i želja, već obaveze na putu očuvanja cjelokupnog srpskog postojanja. To je put koji Srbiji vraća ugled među prijateljima i to je sigurna staza za pokolenja koja dolaze u Srbiju. Živjela Srbija!